Ikaze kuri channel yacu tubagezaho amakuru ndetse n'inama zijyanye n'ubuzima bwanyu, imiti karemano mwakwikorera mugasezerera indwara zitandukanye. Iyi ni Max Wisdom TV. Ariko nanone update na breaking news, amakuru agezweho aho hose turahababera. Kora like na subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Icyorezo COVID-19 mu Rwanda cyahinduye isura, abarwayi bariyongera umunsi ku munsi. Iyo ugereranyije usanga kuri ubu ari bwo abarwayi ba COVID-19 bari kuboneka ari benshi kurusha ndetse uko byari bimeze mu ntangiriro. Abarwayi benshi bamaze kuboneka ku munsi umwe gusa kugeza ubu ni 101. Umubare rero benshi bahurizaho ko ari munini cyane mu Rwanda ugereranyije n'ibindi bihe abarwayi ba COVID-19 bagiye baboneka ari bake. No kuvuga munsi y'uyu mubare kuwa 16 z'ukwa munani 2020 haherutse kuboneka abarwayi 101 bose ku munsi umwe, harimo 80 bapimwa hibasiwe kurusha ahandi ndetse n'abakuwe mu isoko rya Nyabugogo. Ibi bikaba byaratumye inzego z'ubuzima mu Rwanda zifata ingamba zo gufunga amasoko abiri akomeye mu mujyi wa Kigali, harimo isoko rya Nyabugogo ahazwi nko kwa Mutangana ndetse n'isoko rya Nyarugenge. Uyu mubare munini w'abarwayi ba COVID-19 ku munsi umwe mu Rwanda haherukaga kuboneka tariki ya 26 z'ukwa gatandatu 2020, aho 22 bapimwe muri Kigali. Icyo gihe umubare munini wari wabonetse wari 72 bahuye n'abanduye Rusumo. Icyo gihe abari bamaze kwicwa na kino cyorezo bari 2 gusa. Mu makuru agezweho rero, COVID-19 kuwa 18 z'ukwa munani 2020 yishe abantu 2 ku munsi umwe. Ibi rero akaba ari bwo bwa mbere bibaye mu Rwanda, aho kino cyorezo gitangiye kwica abantu benshi ku munsi umwe gusa. Nyamara Minisiteri y'Ubuzima nihwema gushishikariza Abanyarwanda gukaza ingamba zo kwirinda. Gusa ibyagaragaye nuko abantu basa n'abadohotse mu kwirinda kino cyorezo, ari nayo mpamvu mukomeza kubona imibare igenda irushaho kuzamuka. Kugeza ubu abarwayi ba COVID-19 bamaze kugaragara bose hamwe ni 2577, abakize ni 1683, abakirwaye ni 884, abamaze gupfa bose hamwe ni abantu 10 bose. Ese ko icyorezo kiri kugenda gifata indi ntera, aho Abanyarwanda nibagiye gusubira muri guma mu rugo, ariyo guma mu rugo total? Mu magambo Johnson Businge aherutse kutangaza kuri Twitter ye yagize ati, kwirinda COVID-19 byaravuzwe, birigishwa, bisubirwamo, ingamba turazibwirwa. Aho kumva ngo twubahirize ibyo dusabwa bamwe bakirara, none guma mu rugo total turayikozaho imitwe y'intoki tuyikururiye. Kuri ubu hari ibikorwa byinshi bigifunze, harimo utubare, amashuri n'ibindi, ariko ntibibuza imibare kwiyongera. Ese birapfira he? Tutitonze rero nyamara guma mu rugo total yagaruka. Amakuru nk'aya yagezweho nta handi wayasanga. Kora like na subscribe. Murakoze.